Kajing pelong ye ka public hearing na kabenta banshina ye ka karkhana deu bilan jong ka Shri Cement Limited Plan hasnong Daistong East Janta Hills District. Benta ka sengi kalayat ben hadu kabakun hagaba kiladon shispa khat saungon kiba poi syakatai ka public hearing. Bat kiladon saungon kibala ai jingkren haransan kibala ai ka jingkersian ye gani ka public hearing jong ka Shri Cement Limited. But Ondan jingkran nagaliang kitu kiba persya eka public hearing. Kibla ai jingkran ki kentup ya udaloi elaka nong kli unao syuklan udukhat eksekutif ke elaka nong kli ubak Williamson suklan usketri elaka nong kli ubak fencing bare bat wahet senong kalum serkan ubak Remi Syadam ya ketika public hearing lak peniat dau environmental Engineer Ketenat Meghalaya State Pollution Control Board ubak YF lalu layadan rengkat lang Deputy Commissioner ke East Janta Hills District Ushivan Awasti IAS Superintendent of Police East Janta Hills District Vikas Kumar IPS ke ADC ke Kong JU Kharpuri SDO Sadar Manish Kumar IAS bat kiwai kiri urang ba EIA Environmental Impact Assessment kijing bishar bnia ahlor kijing tak meriang ang hajar nryo bat kijing penkala balabu adin jong Shri Cement Limited kijing penmi deu bilat bat ke capacity jong uklen ke kadon 0.9% ton per annum ke cement 0.9 million ton per annum ke OPC, ke PPC, ke PSC, ke LC3, ke RHPC, at ke composite cement. Ke don ruya ke CPP, ke bakatsan megawatt, nakta ke WHRS new megawatt, nakta ke DGZ ke arjar sanspa KVA. Pelong ha ke kara siang rum persin daistong, chnong daistong, District East Janta Hills State Meghalaya. Kapor nung jingkip na do umaj ang environmental setting of study area kibenta ka shnong bajantam kede ka shnong daistong kumba iway point sa pulay kilometer nang ta ka nong ba bajantam kede ka shnong kede ka mutong san point san kuway kilometer nang ta ka national nemiga state highway ka bajantam kede ka NH6 Khatra point khanda ay kulay kilometer nakta ki school pati college ka Twinkle Star LP School Primary School Daistong kumba iway point real not kilometer nakta ka national nakta ondan ki national park na day wildlife sanctuary hapo ka shipel kilometer radius naka jaka jong project nakta ondan ki balabu by yada hapo ka shipel kilometer Kajaka puli latang na kasaypong reserve forest kabatngay kung ba 3.8 sun kilometer kawat litang kalong sun spa meter syaka semi kawat shermit 0.4 kilometer kawat palam kalang kumba pra point san kilometer Por di kumba vilas no iba na isa robaga kene ka public hearing ka jong ka Shri Cement Limited ka balatmu ba kalatmu persna ini karkhana cement dan kita ka integrated cement plant kemudian ke capacity ini clinker 0.95 million ton per annum cement 0.99 million ton per annum, kemudian OPC, PPC, PSC, SRC, LC3, RHPC, buat ke composite cement, kemudian ruya ke CPP, lebih kita ke captive power plant, kepala penmi boarding, kumba katsan megawatt, kemudian ruya ke WHRS, lebih kita ke waste heat recovery system, kepala penmi boarding 7 megawatt, buat UDGZ Arjar Sanspa KVA. Kene public hearing kalong ba ya jing pujang kene ka Shri Cement berpenmi ya gitu kibangala. Gitu. Of reference Naga State Environment Impact Assessment Authority.
Nama kita kibenta kibahap naga MOF ministry dan kita kibenta bahap naga sia tahakane ka segi bagi lumata kene ka tor ni ka time of reference kawan lomba sia kapamud kene ka shimenta naka ban ai ka environment clearance samangitip haka DIE kita sab ni stage about screening scoping public hearing and appraisal ni lumata haka benta ka balai ka bagi ka public hearing hadinan ni antang nada bagi public hearing ni penulung panlang ya gibaro ki jus ngawpi nama dari kita persya ni belum tang iki nama ni yang nalingin yang ban ai ka bisa ni film yang ni ban persya ni no kamram jungi bat district administration kadai baik ban belum panlang ni gaji sengau gaji ngaji berjopi hadin natangi pagi sia kadai lau kasia bahaban rai kadai ka bor ka jopi nyim tan bor ini ianya kamu isi member yang ke elaka untuk yang bersenang tongsem yang ke elaka hadin wa dewan sekretari elaka 2005-2006 nilaited the mano kamu jukot yang ke isi tiap hat 4 point juga environmental necessities uang yang piwa kang juga hat yang ke elaka jo ia perlu jengmut ki oyogi ye jing ye problem iwa kam ki perlu segini kedong kesnap koman ke corner most of our state iwa ye takoi ne dau ijuk ne dau ibe ne dau kidut isang te ju em gedi tu jimut kamamu mami iwa ku seprang kam tam hai kini man the basic part of life kita kama kalian gejing nang jing start neten ke kuat kia kam te yoi kalat di TV tawan wo pungku ibru yang iwa im hagate ka saja ka jenjar ka dok wo mi tang apply skur di kon tila ten re ki jing skiau de kumwet tam ko dong ite ten re hawa de hagar bar elaka wa kani ka set up yang ka cement plan ha kani ka how yang to kani man ka bumi ni kala wow improve ya ka quality of life yang kibru wa expect you create ya ka ni ka employment yang asong lum sengan wahap hapo ilkano klik di ina yang ika masnong ngaro hesnong iba no song gono kamu dipenjur ka ilka wanra company hapo purusam yang ka ilka yang ika misnong ila emerging wanjurong bahai lihat iman hile wa di penjot seno jikta iba ila kamu senang lom senang ila menjur kamera ilka unique dan publishable Jad ngalayo na kinongkren kibubun but ngalayo iru ba kata kajing ya ay kti ay kicat jong pimo nakani kapor naki snong naki elaka baro ti pilaya kwa ya kani kakam bakanya cekmat ti namar kata omdan menuru ba kren persya ne ba ong gumno ti nila khot ru nakalian jong pi bunsin ti nrei pi ong balaya biang ti namar kata ngin panwai no ya kani program publish po yung melaga boli jing kwa yung kiro lai ka ina school hipor iwa biang tangwa ada duna jing mi jing yo dodong biang isidin temana riyong i nekaka yung ni tao yung ikon na to nekaka maniwasa din hete liang ro tala to amje angaryo akwa le klam sibon ajing klam yung i hapo elaka arteli snang dan beliau ngerayanya hearing